Ajul gerangna pindah ya. Konstituen. Ajakannya. Tanya menonjong. Soko. Mobil si cicing bae. Pade. Ya Soko. Oh pade. Halo. Panen. Halo. Cara bangku apa? Siapa kadang dong benar. Bukan. Halo. Pade. Halo. Panen ora Kunaon? Kasalea. Pasaleo. Halo. Halo. Soko. Pade. Main bola tadi. Ada main bola malah launan. Pantas lomba panjat pinang. Pinang. Di luhur, dihadap ke luhur, ragap. Halo. Panen ora. Atuh, dia Soko. Gua kasaleo. Halo. Rata sih kalau Saya kali tak baik. Pade. Ini dari mamang dari Kalipak. Aing di mama tuh bisa ngalipak, di dino bisa ngalipak. Pak Camat, atur nuhun bisa ngalipak ocong saya. Emang kedendam di kamar ini. Jangan nalipak bentar dong kalau pacamat ya. Namun Pak Camat kok bisa ngalipak ocong kami. Ada pulang ya? Iya Soko. Aing Soko torek. Pade. Kolon. Pak Camat tuhun. Bisa ngelipat. Pasaleo. Iya Soko. Hah? Aduh. Punya puyuh. Punya puyuh. Halo, tak bajikan ocong udah kemana? Hei. Halo, siapa? Salah kena ngambek sih ya. Main panjikan aing bae. Jupe. Jupe artis. Eta tadi Jupe. Jupe biduan. Jubur peot. Aduh, halo, ya Soko ya, ya Soko, halo, halo, Pade. halo, jadi itu tolong, aduh, ya Soko, Lun, aduh, tengah-tengah sekolot baloon, Oh iya, betul beda kayaknya. Saleo. ya Soko, Gua kasaleo. hei, bagus main bola tadi, Aduh. ya Soko, Pade. hei, ya Soko, aduh, aduh. Sekarti jangan. Kalau Pade. Woi, pade naon? Iya Soko Cang, iya Soko. Aduh. Yuk, Iya Soko. aing ge nyaho. Alor. Ngomong ke suku iya gitu. kita tidak dibatingkan batu. Bukan teh urang ngapata atau kasaleo lun. Betul beda. Bang tadi cek aing ge naon? Suku. Atuh bener. Suruh kieu anu pincang. Aing ka dia amanah. Ah, Tolai. bapak kalau cek tolol. Anu kok aing sih mah. Gua cari tanah ieu mah. Ulah toleh abah ke naon? Bapak kolot sih ada. Lai, pagahan ocong silat. Hese eta budak lawan bae ka aing gitu. Silat naon? Silat. Lain Cimande, pagahan ocong ngena ge. si mande. Yo cek bapak sia tah cek tolai. Toraka sih ya. Amanat ka aing. Mana amanah ka incu lah. Saha incu? Sia incu na ban culai. Kan Cu lai, ai cu. incu. Ai lai. Tolai. Nah itu tolak sih ni tolai bet tolol. Dia mah cari tanah goblok. Apa? Uma Amanat, pagahan ocok tuh, hese jasa. ilmu naon? Cimande, Si mande, Cikalong, Cikalong, Cikopi, Cikopi, Kobokan. Cileusia ya. Udah bisa silat mah. Ayo ya amanah sekolah mah kajian yang daya. Tuh kemari gaya kaributan di pekedangan. Terus? Lapor lompatan aing dua henteu. Ngelawan. Aing kaliak-liak. Sian kali dah kena guruan aing. Atuh aing hayang lompat, atuh kaliak deui.
dusun. Main makan di gue suku aing sia tolol. Pane suku aing di dia meureun. Kuda kompromi heula maaf murid atau kumaha main gede ku ae. Atuh silat mah kitu, piraku silat kompromi aing ditonjok tah. Bukan ya? Kuda. Oh. Tah, kitu tah. Hiji atuh badieu. Cin amat sih. Ah, kuda. Tetep. Tah. Jelekeun aing ya kayak sesi kita kayak main di kamari. Kok irahan di tanah sih ya? Ngomong karek ayeuna. Kayak saya di bejana lun. Kok irahan ngabedaan aku geus kalabat dia. Ayo ulah ngelawan bae ka guru. Oh siap abruk. Kayak saya di bejana baca camat, saya di bejana. Ayo. Udah nempokeun aing. Ayo, siap. Ayo. Pertama, budak-budak yang ngaran ayo. Yo, tip, dah denger dia. Oke, saya di bejana Kok poe. irahan ngabedana? Dus. Tak. Aing saya naon dus kar. Kenaon? Dus. Lain kan? Aing kardus. Ieu mah efek tonjokan bos film beri. Ulah eta dus. Ih, ampun aing mah. Kon. Ki. Itu kadinya sia. Ulah dia. Ayo, ulangi deui. Ga. Jeng. Sia naon? Siapa naon? Atuh gaang ke naon ke mangga ceng. Yo, tuh. Saya di bejana poe. Lama bejan kaya. Maju, no kanan, maju, no kanan, maju kan ya. Suku aing kelam. Aing mah kada kelompok guru aya dipejukeun suku. Kelam suku aing cong. Sekarang. Yo. Ho. Ha. Ayo, kanan, maju. Kanan. Siap ora. Aing mah murid. Yo kan ya. Tuh. Gedeng aing teh maju genceng geus koyak bae. Ketopet tolong. Saya di bejana poe. Ah. Udah senyum-senyum mang kabogok. Siap suri kain. Atuh seurinya wajar aing mah seuri ke jelema emang sia bawa yang bok. Ayo. Aing pohonan. Sia sing maju ngobrol bae ka aing. Ayo, tuh. Maju. Buka. Di alun. Ayo keamanan teh bawain ocong tolai. Ngajoklokeun sia cenah. Hah? Aya motor sabeula daek tuh. Sabeula. PKB doang. Ajeun? Hah? Ajeun? Naik berduit. Ayo duit berapa sia? Gope. Aya mana? Kenggo doang. Kajian ka dia. PKB doang kenggo lumayan ya. Yang ketika pasar ngojek tuh. Ajeun teh PKB sabeula ge. Kenggo lumayan motor bahaya motor jutaan tuh. Nurut ke. Ini mah boncengnya. Hah? Maka dulu. Mana? Ah. BPKB doang. Hei. Kenapa motor? Atuh motor sabeula cek aing PPKB doang daek tuh. Motornya mana? Ya aing ngejual ge PPKB doang. Kumaha sih sia? Banyak naon ieu? Di anu aing ngomong naon? PPKB doang. Atuh eta. Hei. Cek ke mana? Hah? Cak musikan. Hah? Musik. Hah? Kayak peserta lomba dia. Bang aya lomba. Kayak bisa musik. Aing main organnya. Mas, main organ sih. Saya tungguan. Ayo manggil peserta. Sok, Pak. Cicingnya. Baiklah para hadirin, kini tiba saatnya kita pada acara inti yaitu acara perlombaan menuju menyukseskan 17 bungkus. Ya, Agustus Cuben pintar. Yuk kita sambut peserta pertama. Inilah dia. Tampilkan. Ulah nyeri.